Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese inshuti bakunzi ba yashyizwe TV. Reka turebere hamwe amakuru ari kuvugwa muri aya masaha. Reka tubere kuri inkuru ivuga ko Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango w'Imana Konsole yashimye uruhare amadini n'amatorero agira mu iterambere ry'igihugu, asaba abayobozi bayo kurushaho gufasha imiryango gukemura ibibazo bahura nabyo binyuze mu nyigisho n'ubujyanama batanga. Yabivuze kuri uyu wa kane mu nama yagiranye n'abo mu ntara y'Amajyepfo hagamijwe kureba ibibazo bibangamiye umuryango, uruhare rwabo mu kubishakira igisubizo, guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye no kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Mukantaganzwa Domitira yasabye abahagarariye ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda kuyoboka inzira y'ubuhuza mu gukemura ibibazo bishingiye ku kwishyura indishyi zikomoka ku mpanuka. Yagaragaje ko inkiko zitandukanye zo mu Rwanda harimo imanza zirenga 800 zijyanye n'ibibazo by'ubwishingizi, aho Radiant ari ifitemo imanza nyinshi igakurikirwa na Sanlam. Yerekanye ko ibigo by'ubwishingizi biyobotse ubuhuza ku buryo bwo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko byafasha kwihutisha no kurangiza imanza zikunze gutinda mu nkiko. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo muri Minefra, Injeniyeri Wihanganye Jean de Dieu, yavuze ko bidakwiye ko nyuma y'imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi baye hakiri abantu baziho imibiri hishwa ariko bakabiceceka. Yabigarutseho ku itariki ya 15 Mata 2026 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 Abatutsi barenga 37,800 baruhukiye mu rwibutso rwa Ruhanga ruherereye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo. Muri uwo muhango hashyinguwe indi mibiri 15 yabonetse mu mirenge itandukanye irimo Ndera, Rusororo, Bumbogo na Kimihurura. Injeniyeri Wihanganye yasabye abafite amakuru y'ahari imibiri y'abazize Jenoside kuyatanga kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Anashimangira ko nubwo ayo makuru yatinze, kuyatanga byafasha abarokotse kubona ihumure. Abanyarwanda twese bari hano dukomere kuri gahunda ya Umunyarwanda, kuko niyo cyomoro n'igihango igamije gutoza kwiyumvamo Ubunyarwanda. Ababyeyi abenshi mu bari bato iki gihe babaye ababyeyi, dufashe turerera igihugu. Ingengabitekerezo ya Jenoside kugaragara mu bakiri bato batari bahari icyo gihe, abo Jenoside yabaye ari bato ndetse n'abavutse nyuma yabo, biragaragara ko ari ibyo bumvira mu miryango yabo n'ibyo basoma ku mbuga nkoranyambaga. Ni uruhare rwacu rero kudahishira abafite ingengabitekerezo, gusobanurira abana bacu amateka nyakuri, twirinda amarangamutima yacu bwite cyangwa y'umuryango by'umwihariko. Perezida wa Ibuka Dr. Gakwezire Philibert yavuze ko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ari ukuri kudashobora guhakanywa. Anasaba ko amajwi n'amashusho yo ku nzibutso yabikwa kugira ngo afashe cyane urubyiruko gusobanukirwa amateka y'iki gihugu. Kuba Jenoside yarahagaritswe n'Abanyarwanda bifite agaciro gakomeye dukwiye kugarukaho, kuko hari izindi mbaga zakorewe icyaha cya Jenoside ariko ihagarikwa n'ingabo zitandukanye z'amahanga, bityo abayirokotse bagakwira imishwaro mu bihugu bitandukanye byo ku isi, bigatuma batibukwa ku rwego mpuzamahanga, ukanasanga nta n'ubutabera bigeze babona. Ibyo tubitekereje turushaho kumva agaciro ko kuba Jenoside yakorewe Abatutsi yarahagaritswe n'abana b'u Rwanda, bagashyiraho ubuyobozi bubereye Abanyarwanda kandi bukita ku buryo bw'umwihariko ku bibazo by'abarokotse Jenoside. Munyemerere twerekeza hanze y'u Rwanda, hari inkuru ivuga ko Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa yahakanye ibyo aherutse kuvugwa na Elon Musk wamushinjije gushyira imbere amategeko ashingiye ku ivangura. Impaka za bombi zishingiye ku mushinga w'itegeko wa Improvement Equity Amendment Act ugamije kongera umubare w'abirabura n'ibindi byiciro byagiye bihezwa mu nzego z'ubukungu hagati ya 2025 na 2030. Ramaphosa yavuze ko ayo mategeko agamije gukosora akarengane kabaye mu gihe cya apartheid no guha amahirwe angana Abanyafurika y'Epfo bose. Ku rundi ruhande, Elon Musk avuga ko aya mategeko aheza abazungu ndetse agereranya n'ivangura rishya. Iyi mpaka ikomeje gukurikirwa cyane muri Afurika y'Epfo no ku rwego mpuzamahanga, aho bamwe mu bayibona nk'uburyo bwo gukemura amateka mabi y'ivangura, abandi bakayibona nk'akarengane gashya. Reka kandi mabwire inkuru ivuga ko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yemereye buri mudepite uherutse gutorerwa kujya mu nteko ishinga amategeko ya Uganda impano ya miliyoni 100 z'amashiringi, ubwo ni hafi 40 z'amafaranga y'u Rwanda.
Iyi mpano y'amafaranga Museveni yayitanze ubwo yari mu mwiherero w'abadepite bo mu ishyaka rya NLM riri ku butegetsi muri Uganda bamaze iminsi mu gace ka Nyakwanza. Perezida Museveni yabwiye abadepite ko bemerewe impano ya miliyoni 100 z'amashiringi ku ikubitiro bakazahabwa miliyoni 20 z'amashiringi imbere yo kurahira muri Gicurasi 2026. Museveni yemereye abadepite aya mafaranga nyuma yo kubasaba kwirinda kwijandika muri ruswa kuko yangiza imikorere y'inteko ishinga amategeko. Perezida Museveni yagaragaje ko muri Uganda hari ikibazo cy'abagize komisiyo zitandukanye mu nteko ishinga amategeko baka abakozi ba leta amafaranga kugira ngo batazagaragaza amakosa bakoze. Kadukomeze ku nkuru ivuga ko ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigiye kujya mu rwego mpuzamahanga ruzajya rugenzura ibibahirizwa ry'agahenge mu burasirazuba bw'icyo gihugu. N'umwanzuro wafatiwe mu biganiro by'amahoro biri kubera mu Busuwisi bihuje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC 23 biyobowe na Qatar kandi bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uru rwego rushya ruzitwa EGVM+ rukazaba ruvuguruye urwari rusanzwe rugenzura umutekano ku mipaka y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Bitandukanye n'urwari rusanzweho, UGVM+ izaba irimo n'abahagarariye AFC 23 ndetse n'aba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi izakorana n'ingabo za Loni ziri mu butumwa bwa UNESCO. Nubwo impande zombi zemeranyije kwishyirwaho ry'urwo rwego, igihe ruzatangira gukora ntikiratangazwa. Hagati aho ibiganiro by'amahoro birakomeje mu gihe no ku rugamba hakomeje kuvuga ibitero mu bice bitandukanye byo muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dukomeze kuri inkuru ivuga ko abaminisitiri b'imari ba Kenya, Rwanda, Uganda bemeye gushyira imbaraga mu gushaka amafaranga umushinga w'umuhanda wa gari ya moshi wa Standard College Railway izahuza ibihugu byo mu karere. Ibyo byemejwe mu nama yabereye Washington DC ku ruhande rw'inama za International Monetary Fund n'iza World Bank zo mu mpeshyi ya 2026. Kenya yatangaje ko ikomeje ibikorwa byo kurangiza igice cya gari ya moshi kigana ku mpaka wa Maraba, mu gihe Uganda yavuze ko irimo kubaka igice cya Maraba Kampala. Rwanda narwo rwemeje ko rwiteguye gukomeza uwo mushinga igihe cyose uzaba ugeze ku mupaka warwo. Abayobozi b'ibihugu bitatu bavuga ko uyu mushinga uzihutisha ubuhahirane, ishoramari no guhuza akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko igipolisi cyo muri leta ya Nebraska muri Amerika cyarashe umugore wari witwaje icyuma nyuma yo gushimuta umwana w'imyaka 3 hanze y'iduka rya Walmart riherereye mu mujyi wa Omaha. Amashusho yafashwe na kamera z'abapolisi yagaragaje uwo mugore afashe umwana amutunze icyuma. Polisi yavuze ko yanze kukirekura ndetse akomeretsa uwo mwana mu musaya mbere y'uko abapolisi babiri bamurasa. Uwo mugore yitwa Naomi Guzman w'imyaka 31 yahise apfiraho mu gihe umwana yajyanywe kwa muganga aho yitaweho. Abashinzwe iperereza bavuga ko mbere y'ibi uwo mugore yari yabanje kwiba icyuma mu iduka mbere yo gushimuta uwo mwana. Munyemere dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Ubutaliyani bwafashe icyemezo cyo guhagarika ivugururwa y'amasezerano y'ubwirinzi yari imaze imyaka 30 ifitanye na Israel nyuma y'ubwumvikane buke bwatewe n'ibirego by'uko ingabo za Israel zarashe amasasu ku modoka z'abasirikare b'Ubutaliyani bari mu butumwa bw'amahoro muri Libanon. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, ntaha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Ni amakuru tubashimira kuba mwakurikiye, mukomeze kugira ijoro ryiza.